حليت الحياة. غيرك متاهة قلت رب الدنيا. كل شبر مشيت عليها жана анын үй бүлөсүнө да береке ыроолу. Ошентип хижрат кылуудан максат даават ишин өстүрүү эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Allah uluk, Allah uluk, Allah uluk.
Abu Huzayfa bin Utba jana anın ayalı. Abdurrahman bin Auf, Kantip. Alar tündün ليأتينا بهؤلاء المارقين. Jafar bin Abu Talib. Allah alardan razı olsun. çappatırak. Ulu hormatly padişam. Bizden kişiler sizin yeringizge kaçıp geldi. Kim gelbeyt. Dedi de Najashi Peygamberimiz
Muhammed, ал ким? Аллахтын элчиси. Аллахтын элчиси? Башка айырмасы жок. Такыбасы гана Аллах үчүн сүйүктүү экен. Ал бизден эмнени каалайт? Ислам аларды ташта. Аллахка гана ибадат кыл. Кырат болду экен. Аллахым, өзүң бизге жетиштүүсүң. Айтып бергилечи. Падышанын суроосуна Джафар бин Абу Талибтин эли элек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип адилеттүүлүк, кечиримдүүлүк, туугандар менен жакшы мамиле. Мээримдүү, ырайымдуу Аллах. Кылган мархамат мээрими жөнүндө эскерт. Rabbim Kur'an Айырмасы жок дин экен. لا يخرج من مشكاة واحدة
Talip жақын басып келip, فقال Al- جعفر bir sızık çiğdi da عليها وقال هدى سنة وكتاب معينة. يا نبي غالي وحبك مالينا. عالجنة ودينا وصلت